semeton biar jegumi gerit krisis cara jani yen dadi ban kangwang dinyemak gegain memaling yen ketare sube pasti lakar bogolan kita sube cara ide wenyoman murdi ke putra ane asalnya uli serokadan kaje desa Abuan kecamatan Susut Bangli. Jani iyo bogolan ulian memaling kedes murai da dua di Banjar Anggar Kasih desa Medahan kecamatan Belah Batuh Gianyar. Kasusnya ane ulian Polsek Belah Batuh nerima laporan ada anak kelangan kedis. Ane kelangan Madan Igusti Agung Bagus Adnyane. Korban ngaku ping pindo kelangan kedis nganti rugi 15 juta rupiah. Kapolsek Belah Batuh AKP Yoga Widiat Moko Ngorahang di subane ngadang penyelidikan sube makatang ciri-ciri pelaku. Tersangka makuli dari tukang gaya sanggah batu di Jalan Bypass Ide Bagus Mantre. Pelaku tangkep di rumah bibekne di Desa Sanur dan Pasar Selatan. Terus abane ke Mapolsek Belah Batuh. Pelaku ngaku memaling kedes di rumah korban, ulian kepepet masalah ekonomi. Jani pelaku kena ancaman bogolan pitung tiban penjara. Tim Bali Express ngelaporang.